Te tolu. Maurice iha jardin liur. Ose hanuin tambah saida maromaknya eman kisah husi maromaknya Fatin. Maromak dunisai adang ho evo husi jardin Eden tambah sira kontra nia ilakoi simunia nudar liurai. Buat hotu-hotu nebe maromak po aten saungona basira kona bak kontra ninia liafuan sai realidadi duni. Agora adang ho eva muris haketa kono husi maromak iko mesa hasuru susar ba malu. Tau matan ba oan siramo susar. Atau hetan aihan susar liu. Matemos komesa hak basic ba siraona, halo sirani isin aumenta fraku ba bebe. Moris ia jardin liurne susar tebes. Agora adang ho Eva ukun mundu ho dalang nebe a. Sirania oan mos halo buat at hanesan sira. Sirania oan, be oan, ibe oan ya oan hotu fila kotuk ba maromak. Ia jardin liur, ema hotu-hotu duvida katak maromak magdiak. Ia jardin liur, ema hotu-hotu kontra maromak neliafuan. Ia jardin liur, ema hotu-hotu ukun mundu ho dalang nebe at. Idane halo maromak tristi teb-tebes. Ema hotu-hotu iha mundu ne lakoi simunia nudar liurai. Entaun, maromak disidi atu julga ema hotu-hotu iha mundu ne. Nia disidi atu haruka bebot sae iha fating nebe ni halona. Mai be iha mane ida naran noe nebe hantauk ba maromak. Maromak hatete ba noe atu halo roi dan nebe bot teb-tebes. Maromak haruka noe tau animal barak ba iha rola aran. Maromak haruka noe atu lorin ya familia barolaran. Noe halo tuir saida mak maromak hatete. Tuir mai, maromak julga mundu. Maromak haruka bebot sae. Buat hotu-hotu nebe moris iarai leten mate. Mai be noe honya familia i animal hotu-hotu nebe iha rolaran hetan salva saun. O hatene bebot saene hanurin saida mai ita. Maromak se julga ema hotu nebe lakoi simunia nudar liurai. O hatene maromak ne julga mintu hanurin saida mai ita. Ema hotu-hotu persis ya maromak ne bensong. Saida maka kontese tuir mai. Maromak promete hanesang ne duni. Maromak promete atu po bensong ba ema hotu-hotu iha mundu.